die Kubor na kaslem jong unong san hima. Ke peningkong ke jing snow kalong ba ni aingu ublay ba kalalong sisya kumba ni kermen kalalong benta berkawehi kede gajing ya tris tomlang jong baro ki nongelam jong ka parti bat khamtam ki nongelam jong ka parti napo ka moklang circle hi baro kawe lengkat berkayeng kasam jong i liat ba adeng eskesun nilai tris tomlang bat ke dina takadaw ba ni ayo nang kait nang so nang kajing daw Tihlor ka morokan ang pipi kersan ka daling baga jeng kersan tu pi ka jok kurtong morokan ay ka jeng pi pi haka mauran kanang ru ngimla banlen ba ka parti UDP kala play ka very important role haka ba ka circle UDP hang tu kala tristom ha na ka benta jong i ba penya pada takadaw ni kermen balang baga jing tristom jong kandidat ru angkat ba ka parti ke baudan dia kalawan ra ya kajing daw kita jikerman kumno nomor baka menta ka jeng kalau galong jipen ka ya ka election arjar pulai pi bagi DP kan wan kumno anta jar pulai jadi kini kali ka dak kasien ba ka don kajing kermen ba kipat ba ki ai kajing syania ya kini ke sarkar namar kini ke sarkar kadang dap menta dang laisnem siteng te kumba ka pau hi na ka result ka bangi nang paga garuhil sebab kani ka hasil sektor ka pau syai ba kipat ba kidang ai kajing syania ya kini ke sarkar bat kila kentat warbet ya ka parti kongres tenganget ba hai ini sistem tam ka ni ke sarkar ka badan menta lengbaki minister lengbaki ekonomi kwat bangingi don i kermen bakin yale kat bala ban pendap ya kajing angnut kajong pai ba boleh sebut